KHYC Ramrai Circle, Bhot Omba Area Unit, Apo Kajinglam Usamla Bankit Marwin, General Secretary Circle, Bat Usamla Marnes Nongput, President ka Unit, Harangkat Kajinga Senran Lang, Kinangelam KHYC District, Kilalik Banya Kendu Yau Executive Engineer, PWD Road Nongstoin, Ba AB Umdor, Ban Buddin, Halo Kajing Sneo Palat Kasurok, Na Ramrai, Hapot Omba, Bat Maulangsu, Nakaliang Jong Executive Engineer, Ula pentim ba ula dek ban simkia ya kan kam nadu ba kilalai ban ya kendu nengkong bat mentah kan ka surok kelarung ha ka PMGSY3 nakaliang jong keseng kala ai kublai kerpang yo executive engineer bat ka office jong u ki belale shitom ban pen urlong ya ka jing ang no jong ki pai ba kumta nakaliang jong keseng ka ngej ba ka sarkar kan sa pentrei no ya kan ka surok shwa jong usnam araja ar pulai kumbala kular bat keseng kan ya ibu dinru ha ka bai dei bat kan ka kam na kaliang jungi ka HYC Ramrai Circle rangkat bat ka district nang taru bat ka Bhot Omba Area Unit nilawan ban Buddin ya kane ka surok ka badai na molong su Bhot Omba bat seduk Ramrai te kalong ka ek ka kubor ka ba ngi kum ki pajba nila kami lenti bangin yo no kane surok te kum nakaliang jong ka office kalakular ba hauni usnam hapo usnam arjar arplai kin pentrei no ya kane ka surok ki nong mi khmat jong ka than jongi ki MLA MDC Bran Buram ba kin sub haban Buddin ya kane khnang bakan urlong kacing kwa jong ki pajba ngi kerpat ro ya ki nang snang ki pajba borok bangin ya trelang rangkat bangin laban yo ya kane ka surok maka liang jungi ka Kunba Area Unit nila wan Buddin ni ka surok ba nila wan ikendu yo executive engineer ka Yudi stoin nila Buddin bat ki kiru gila simkia ba hanu snem kapo nu snem entah ba arjar apply jo hanu kapo nu snem arjar apply ba bisa la ban treno te ngiru ni ai kuble yaki ba kiru la simkia na benta jungi ngiru nakaliang jungi ka seng rung kwa ban simkia lang ban ya trelang ha ban ni kerpat igi ru igi pajba nu sunong jong katong katang ban ya trelang ya ini tekam bar